Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagaluman ang tinyawid mo karni kan nateng, marili bakit? Intad ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo dagita karuban, wasta kanayon bakit? Kanayon mo idapatigwan? Siyempre, isumot din tinakairuwamak, lakay. Sa maysa, sobramat ti intad ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusan, lakay? Sayang mat numadadaal laang. Isu agay mo ti kaduan iti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya atak kadakwada, isuan nasaya at damot kanyak, lakay. Alang arod bakit? Tulungan ka nga gluto. Tapno maikamida sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Ado pa'y tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kaano laang idinagpadigo ka, Perlay? Ita, agpadigo ka manaan. Adda nga minti karnikan natin nga intad tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kanlakay ko, iso nga ibingayan kayo. Ay, nawaw. Agyaman aklaon ay Merlay. Saanan amasapol nga agluto ak iti pangrabyan may kinitatam. Tinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na, nanasaling. No anya ti sidayaw, isumot ti sidamay. No daduma, makarik na kampay kit di itibain. Ay nanana, awan ti rumbang apagbainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung aming tilutaw. Sigamat gaya manang Marley. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, mamin anumat ngagpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin manantiintad tibos ko akar ni kanat-natang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka no kanayon na kami nga ikan. Saan mat kit di? Libre laang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaal. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga kakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat na. Ay nawaw, anya nga itas si damtatang. Karnay. No kasta, nang tadmanan ni Marley tatang? Wayne, agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't maibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intid ka no tibos na. Iso nga ibingay na ba't kada tayaw. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikrito. Amo ko, no apay agayam na amin akaroba tayaw. Kanayon nagayam ida apadigwan. Ken madlaw analaing ang makikaruba. Iso nga adaw, tigayam na anak ka. Kas tagayam ti sikreto na.
mo ti balay aginatang yaw, Violeta. Mayat-mat, Nana Saling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun sa matandita. Wen Nana. Ay, anya nga minti ko nam asalod-sodam itay. Ay, ti may papan iti day ta Merli, Nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na, Nana. Ay, wun. Nalaing makikaaruba day ta Merlay. Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, Nana. No, dati sobra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutla ang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managi sa mga tao. Saan nga istriktaw? Saan mutla ang anaartay? Aw, apay mut anasaludsod mo, Violeta. Ay, kwa, Nana. Kaya't kulaang amaamuan. Aw, magtaramidam no di agkulong dito silid mo. Violeta, anak ka. Awan mo't daddo maapapanak, Tatang. Ay, nawaw. Nagado ka aruba dita. Makikaruba kami ka. Kas lalik-liklikan dak mo't dagiti ka aruba, Tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada. Tapno isiman da kamay. Impadas ko, Tatang, ngem awan latta. Narigat ti kasta anak ko. Narigat noon ti gayem mo. Awan ti kain inistorya. Adamo ni Nana Saling. Isu na laang, ta saan kami a-close unay. Het, ni Nana Saling laeng. Nayunam tapno no bisi ni Nanam Asaleng. Di adadaduma mabalin akasarsaritam. Nakita nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan nyo idi na minsan, Nana Saling. Ni Violeta ka day, Juna. Wen, Nana, anya ti may naimbaga? Imay laang nakiis-istorya. Imbag man, tanakaalaan nyo day jay, Nana? Medyo laang mat. Ay, nawaw. Kasano ang medyo, Nana Saling? No daduma, mapilpilitan aklaang amakisarita kenkwana. Jak man amaw, ngam kaslada yumot tirik na kenkwana. Kastamot lang tirik na kenkwana, Nana. Kaslada supsuplada na. Apay mo tanay bagam ti kasta, Juna. Inisumak idi na minsan, anasalaw ko di tadalan. Ngam, kasla angin alimbabas, Nana. Syakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay, sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka dita ramida, marili ba kay? Apay kumalakay. Mapan ka ka tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyak mo? Di na ka di imbagakan ka no apay. Ay nawaw. Imbagak kumankin ka, imbaga na kanya, bakit? Sigagay, di man. Alawunan, agdigo sa klabit, sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapos saan ka marabyan unay? Pinaumay na kanumat, Jonah, ading ko. Adaim paw it ni Manang ko abadbado Manang Merli. Nagapo ija abroad. Kat? Sikakit di mat Manang. Agpili ka no adati kayat mo taitid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah? Nakababain mat kan ka. Anya ko matipagbainam ngay Manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni Manang mat, sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titid mo kanya. Ay, saan ang mabalin Manang? Agpili kan, no di mo kayat ti marabyan Manang. Anya? Ning, silip ka maasilip di tatawa, anak ka. Hindi matmarli tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di binagka na. Ay nawaw. Anya mo bibiyang mo ngay.
Pagsayaatan siguro dayjay tatang. Ay, dayta pa kay ranudam, ti amaw. Imbis ang makipagayam ka kitid. Urayan niya ti aramideg tatang. Kasla nagrigat. Ni Merly laeng mo ti kay kayat da. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley. Iso asika. Agbaling ka mo't nasayaat a karuba. Tapno, maayatan mo't tagati karuba king ka. Dumteng to ti gundaway, amaagaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Merle, tatang. Saan man nga itangam addan to? Ninik, anya nga agawin mo't asasawam di tanak ko. Ah? Ay. Ay, kunkunaklaang dayjay, tatang. Ado manin tinyawid mo pansit, Merly, bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka naman ang inton biga. Ika man ang nagiti karuba, bakit? Ay nawaw, saanin ang masapol asalud-sudom lakay. Mangisuputak nga rudan. Kita am tay baro asilop hindi ta lakay. Un bakit? Siyakmot lang iti mangiwaras. Madlaw bambanog ka ngamin. Siya ko, lakay. At damot lang ti daddo maagagarak kadana na saling. Kabang ilam nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimas to'y pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang dayta? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Ay, naimas mo piman, anak ko. Ado, tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amarik na amadi ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimbaga ka ni Merley akaruba tinangteg. Ibagam kiti ang maditichan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amerli iti pansit idi kalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan mat? Amuyo ka de. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idi rabi, nana. Inted ni Merle di kalman ti malam. Kinan milaang itay kat mayat mat. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayan nyo, anana. Ang mga no nabanglas ti inted na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay nawaw. Awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga no saan nyo laeng anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idi kalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, no nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw, manang Merly. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay, John na ading ko. Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma kaaruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay, sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak, manang. Awan matmariknak, anasakit kanyak. Ngam, apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na, manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga ta ti motibo na, manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami aklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merly, bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay kano lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kasta mo timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyakmot lang tinangisupot. Kit mayat mo't idin supot ko bakit?
Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na. Apay ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inikak. Dayta ti saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da di a babae. Iso akas tatar aramidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kaming tupay nga agsarsarita no masalaw mi ti tunggal may sa di tadalan. Amaw, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw, apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryaan. Asim bakit ti tiyan mo. Kan nagilbiim kay ti pansit na intid ni Merlay. Ay, diyo ka di matandadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag. Gayem kunto amin na dagiti gagayem ni Marley tatang. Pudnaw ti atap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapno laing maagaw mo dagiti gayem na. Katpud no matami Diyos si makitikyan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw. Di ka man sika, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit anabatek. Saan niyo ka di akayat amaad da anak iti gagayem tatang? Oh? Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. Saan nakasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapul nga ramidim ti kastakay? Tapno laing maddang kay ti gagayem. San ang masapula dadailim, ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly, anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka no mati tiyan mo itinabangles a pansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsum kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? No kasta nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapul adadaulan na kadagiti ka aruba tayo agagayim ko. Ay, kinapod no na. Umapalak nga minkan ka. Ay nawaw, anyamot nga iti apapalam kanya. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni na nasaling laeng. Saan kami pa'y unay a close? Day talaang ti makagapo? Wan? Ay, sapay la ko maata maawatan na. Nugayim laang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laeng ken ka? Una, amom, Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka anasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamot ngamin tapno saan da panunutan asoplada ka. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon? Wen, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayam ko. No aramidam ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasing po magayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lata kanyak. Madlaw mo nga men. Iso akas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Ungayam, kanya nga iti nagsalitaan niyaw. No kasapulak ka no tigayam, mapanak iti ayan na. Mayat ano kasta? Un tatang, manipod ita, umisem-isem akmetan. Kan makiin nistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadda anak mat iti gayam akas ka ni Merle. Kasta, anak ko. Iti nasaya tawagas. Saan kita dayta adda ti dadailo mapada ba tao? Kanayon mo laglagipay. Ano nasaya at katao, anak ko? Adaw, tagiti mayat amakigayim ging ka. Laglagi pong dayta, wine. Pilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mangaramid iti dakes tapno matungpal laeng ti kayat tayo.
Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan ti nasaya at nga ibunga ti dakes nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.